Blay fi baro. Namar singi blay banwan kadek singi borom jong Pentecost nga perkat ngin sa ya pankrelang na benda gane ke singi kraw ke singi ka jong kabalang. Te nagi kam jong ki apostol kalanong kabaningkong record basaw ni pulai kini ki kintin. Haba kila yakundulang Jisu la aye ki kane ko hukum. Wat letno sha Jerusalem reto up hadu baga jingkular ukpa jonga kan urlong. Kumbang ala itu yefi Yohanes ulapan baptis yefi daga re satang khandiar singi an sapan baptis yefi dau mensim okhut. Ko himen ko para bayit menta ngilayo biang yagne galok dau baar ban ngidon ala ka jong ka ying ka semjengi ngimiolat ban lit shaing mene ban ya duai lang te ngasu perkhat ngin saya persang kum ka ying ka sem ban pan kre la de na banda ka ne ka sing borom bakraw pen kum no Jisu la ong ki to sa ap hadu ba kajingkular uppa jonga kan sa ulong kamot ki hap ya duai lang ban nga bangi pule khamsha khmat shishu kaju ka lenong dekat ba khat ar ngi pule gomne ki apostol kila late phai sha Jerusalem bat nda kila poi ha Jerusalem kila late sha kamra haneng aba kila sa Petrus bat baru katan juga apostol dan hangne bat kila yakundu lang bon sen banduai da kawi kecimut lem bat ki kanthe bat kamaria kami Jisu bat ki himen para jungo kan mau ki apostol kila late phai hadian ka jingkyu jungo Jisu shabneng kasingi borom bangi rakhe mata kasingi bat da kila late phai kimdon por banya shongkai banya kren banya Pili jumut syapangga singi borom bamantaga singi kejingki jengu syabneng kadi kesin baningkong pakila yakine barkhoin re kila klelut baro namar balai jisulongi ki sa let sa duai sa pankre na pandaga jingwan hia jengu mansimbokot te mangi ngi habangi pankre ikine ke singi ngasukwa ban pankan mai fikum kaying kesem soma lomlang kapor janmet ne man step kat ba fi shai le na banda ga jing do ailang kum sing sisem bara ga ta kapor kamtam kane ga tayo man ka singi ngan sa ai fi khndiat ka tin jing blai ban yarap ye fi te ngin sa bod ga nuksa jing ki apostol kidan lang ha kamra bad kilaya pankre daga ba do ailang pada banda jing ni hap sung tu shai gane kumna ngilaban pediang yaw mansim bakhwet in Paisha Gospel katkum Lukas kalanong kabalai dekat arpuwe ni yi gane ka jingkai ba Lukas lai ngi haba Jisu hadin ba ulaya baptisma ulaya duai bat haga takapor mansim bakhwet lawan hier halor jungu te kamot mangiro tada ngi pankre la de kini gisingi habala pat la pen baptis ya upait bau Jisu la sha baptis kat bau dang duai kabenengala play baru mensimba khot lawani haralor jungo te ko himen ko para bayet tongin ya pon kam kini gisingi banya duai lang ba mangiro ngin sayo pediang ya mensimba khot haga jingi haga ingesim jingi bat ublay beren bor boro unkar khukadai fi pa parakhut baru mensimba khut amen